Masa Siti Aminah mumiku Nabi Muhammad. Siti Aminah melompat ke payung langga di dalam dunia. Aminah kandung Nabi tinjau hari terlupawan Allah. Aminah kandung Nabi tinjau hari terlupawan Allah. Masa Siti Aminah mumiku Nabi Muhammad. Siti Aminah melompat ke payung langga di dalam dunia. Aminah kandung Nabi tinjau hari terlupawan Allah. Aminah kandung Nabi tinjau hari terlupawan Allah. belum pun Nabi Adam ngecok kabaran Aminah mu'min kun Idris alaihi salam yang katakan doa oleh Nabi Muhammad yang elokan hana bandingan di dalam dunia. Allah Muhammad yang elokan hana bandingan di dalam dunia. Allah Masa Siti Aminah mumiku Nabi Muhammad. Siti Aminah melompat ke payung langga di dalam dunia. Aminah kandung Nabi tinjau hari terlupawan Allah. Aminah kandung Nabi tinjau hari terlupawan Allah. boleh lempah Aminah kata Nabi Nuh alaihi salam yang terkandung hai Aminah ke Rasulullah yang akhir zaman. Muhammad nur janjungan Nabi bertiga berdoanya. Allah Muhammad nur janjungan Nabi bertiga berdoanya. Allah Masa Siti Aminah mumiku Nabi Muhammad. Siti Aminah melompat ke payung langga di dalam dunia. Aminah kandung Nabi tinjau hari terlupawan Allah. Aminah kandung Nabi tinjau hari terlupawan Allah. Allah limang bulan mengandung Nabi Ismail Nabi Haba berkata jaga Aminah ya Rasulullah dan kubur kata Muhammad nur ilahi Nabi bangunlah alam Allah Muhammad nur ilahi Nabi bangunlah alam Allah. Masa Siti Aminah mumiku Nabi Muhammad. Siti Aminah melompat ke payung langga di dalam dunia. Aminah kandung Nabi tinjau hari terlupawan Allah. Aminah
banding di dalam dunia Allah Muhammad yang elokkan hanya banding di dalam dunia Allah masa Aminah kandung Nabi Aminah kandung Nabi Allah Nabi daulah di salam beramalan ila suara Aminah ada utusan generasi Tuhan Nabi katakan Isa ana Maryam Muhammad dan anak kata Allah kan Isa ana Maryam Muhammad dan anak kata Allah Aminah kandung Nabi Aminah Allah bulan pada Nabi Adam letak kabarana Aminah Muhammad kan Isa alaihi salam yang katakan doang oleh Nabi Muhammad yang elokkan ana banding di dalam dunia Allah Muhammad yang elokkan ana banding di dalam dunia Allah Aminah kandung Nabi Aminah kandung Nabi Allah masa jadi Aminah Nabi Muhammad Siti Aminah kandung Nabi Aminah kandung Nabi